Hakabede bakajeng khalam jo upos mene ka singi hapo dem tring nong thamai. Nagalang kinong ilam jo ka seng KSU nong thamai circle hapo ka jelam jo vice president ba Richard Mokhiu. Kele thu akila pathai khubor. Baya ka jingma ba ka jing song senjor jo ki pos electric ki badan hakate ka than. Lade pan pentip sa u minister jagat power. Lade menteri katanat boarding nadu ka arpo atrik ujeli yo mata ka snem. Hendai arpna kila ya na kalyang jo katanat boarding kemisimnali ai satia. Ba dina kadaw ka saja ka jing ja ka bakom kani. Hado kani ka bentan na kaliang juga seng kala ong. Bah kini kesengi ki masawan ka salum ya ki ba. Panle ya ka badan kam. Haga juga po na kalang kini lam juga seng kala ong ru. Bagi ba juga senang kala u na ka po ka po dia ka jimpom poi kena ki benlai. Ba dia ka jingki kulumar ki benlai. Kem sotu sothau. Kumtan na kaliang juga seng kala ong ba ka sim khialo kani. Man pen snow syaki board ka sarkar. Bom sim khia jong ka nat penmi boarding jong ka sarkar jala. Lahar benai kinti hadian bangilik yang kendu yang iti mandal badi menteri badi pek ya ka nat boarding bangin ngi ai ka memorandum hau hak baide bat kibun ki jingduna baide bat ki ka boarding hapo kani ka than ke jungi no thamai ngi ron kat ani bat ngi samla Frederick Moklan chief advisor ki SU no thamai circle badi Dubai President Barim juga ki SU CC Iran Aibor Taryang, Assistant General Secretary KSU North Circle, Samla Carmen Mauri, Assistant Organizing Secretary, Samla Dan Sengi Nongdar, Finance Secretary, Bu Samla Nelson Karngor, Office Secretary, Panmula Richard Mokhiu, Vice President Joko KSU North Circle. Dihadir ketua kejing dai ya kendu jongi kejing ai jongi ya ka memorandum hak baide bat ki jingduna kita loophole sakat nat boarding hak baide bat kejungang jingman jong kanekatan jong majungi berawai nila pensnow hau menteri ba nadu kejingkiu jong kabilaj hadu jing rem jong kabilaj namar bangi sungtu kibaduk kibapli nalor baki kadon kalut chiding dikim la ban siu nya kata kabilaj nilai klan sani ba hak baide ba kabilaj namar kejingut jong ipat ba ibaduk hantam ki kup siang cem siliang ki ong pengi mena ban siu namar ba nio like tang lai sa konta si singi tenre ka bil permendi siu pat kalong kumju tinglai kran sani re na kaliang jong menteri tu ong ba ya kata undang hap ya kren ba mat ki ofisa jong katanat pawa namar patang mau num la ban rai tinglai kran ru hak baide bat ka jing kini kipos elektrik ki high tension wire bat ni ki bawan ra pa di kajing mensa ki nong song snong jong ka snong ka thai ni brawai mar ni i khamtam ka ni kasrok nong thamai min ni ka di kasrok ka baya ka di highway te kamot lada ki don ki don ki pus ki bala sarang ki don ki bala telot te kalong ka bawara jing ma sibut te menni ka sni hak por men skat hang te hapo snong dan tring hajan jong ka school wholesale udon we pos bakhalem nasidang surok te kajeng kelam jong tu pos dan bok ba klem pat dei ka por bikin ya ki kena school ndrei la ka dei ka por bikin ya kena school kamu la don kajeng ja ka bas nosi namar dei pos do bilat te pimudur pos do bilat katanra atang ka venue kaliret ula khalem te kapan i baka kamdon inspection kisnong namar bon kisnong kilaut kilanam la itiang ya kata kajing sarang jong kita ki pos electric pos ye bar kata kajing no renjan jong ki high tension wire tinggi ong lada i ong pensno menteri ong lada mdon lada duna brio lada ka department ka ong mdon brio na kaliang jong ki dikot jong ki isu ngilong ki bakloi ben ya late inspection dekat bat ki brio na katana boarding na katana kawa kanang banwan ra pa di kajing song sup song singan jong ka snong ka than ki barawai nomor balai ba pisung tu hi matalada pemperhat kanora kajing e lada ki hai tension waya kini kino renjan tu keleng te kamot lada uhap tu ikibriu kanora e kajing mansa kajing klat kibriu nomor kadang sen nangap apo marating dang hakini kisnem yai idon ibe iklung bara kanal laisnem ila klat no idu e de yal kajing em de nomor ba uhap waya hapo ka jaka ke baki isa janji kimi
Di kira pentip marmar siapa ka departmen bikin pendip kat kena pendip itu kelung intip ilalik hantah ilalik beli kelano. De kum kita kiki kim di benja dang mencondition ngidang iya po sabdas hasil sekali baca itu kulung la sudu ti berarti marba tang namta kajing bom cem tikna tray torti jongka tanat MECL tengi kum ka circle ni sngo bangi hab ban yu ijnga nomor hasor ni pilai baka longka jaka ka bakamnya tengi sngo ba nakaliang ka sarkar nakaliang ka jongka tanat kadi ben long ben husiar kadi ben long ka ba pit perman ke nakaliang ka seng arbanai kan ti ni na kerpat ndrei kat ben kendit ben riu dia katok jing hab ng pos ne tingi kerpat ya ka sarkar ni kentu ya ka sarkar ba nai shim sting shu nomor menel di badi ba laja ki khna te kamut kalong ki ka ba lada laja kan no ka jimun sa kan no ki ka ba mban si ngi ka seng ni hab shim pat ki senja ke pilat sutu ihmentala arbanai la ya ngadu ngide ikundu ha ka tuka arpa ujun ke nginum aipor hi ka sarkar nginum ong hi kumno kumnoru mereka ka di ben sutu hi ka department ka sarkar ka di ben sutu ban nakaliang jongi la rangi dastu bangila abiang ngin pemi bi pa ba sulo ngin pemi pa ba sulo man kisno ngin le hi bangin pek ngin inspect hi kita ki pul ki berkhoi ki ba duna ngin sakhot lang ba pi ki pras kenang ba pi pinyo bende kan ngelor kita mau mening wilayah keren menteri wong am yang daya unhab ya keren ka biti officer ka kiba dipek namar ba kumba ki ot ka de jingsha menta kiba menkani kidang don kiba komplain namar ba kapoi senpoi ka bil arpo arsan hajar kiri tang kiba saja nyong kadi ang tepo sinong merti tiki om nginyo pisan ba lada arpo hajar ngin si kota ka bilaj abang kamai tang si sanpon rupo si spar ngai sini takamot kum kini kiki ru nakaliang department khab de bin peke menta pin su aibil lamar ita ibri lo yong ba kim aibil kan no ki aibil si sana subu adin nyo pra khandai banai takamot di syak department ni kuntu menta lengdak na patai wari kuntu ba kim de bende menta pi aibil pi ben ni ai man banai kerang begitu kita yang kinyo ben penang ya sa remita pira na ko wajar kinyo nei ben si tinggi kentu jur ya katanat ba kan pek bakinong tray kin smart bakin lek man ubnai bikin ai kabil kanang ba kataka maka government ru kabil kayo hapor babiang kini ki nong song sinong ru ki siok por babiang kyo ben penang ngai bisa naman tab si ai bil lai ko so ko wajar kinyo bisa ben simai tinolor kataru nagaliang jongi ni sngo ba ben pen sngo sya ka department baka jinglip la kha kan ka than yok mai menta kala long ka kan rei ba la ngilip lai remot ngilip ndri baji te tungin me sipang tulip biang dan teng baro simir kalip ninda fun ki kadu kalain maulai nong thamai kadu kalain kilain ki ba ya be kilain maulai nong thamai tu ki ong ba katai ka di ka sunapani kangan tinggi sutu isteng mit baka slap ki mil isna sista te kamot ngi tu ya ka department ba kamot kan page bai ki lain namar ba kan ni kalain kini lain no mane ngatrai ki dikitu ki lain ki barim ki banadu muncul te kamot kan persyang no namar ki don ki lain ki baya lang ba ki jaka sipai te mata damit pin of isna sipai si unsha ban te kamot nakaliang ka department ki persyang ben survey biang 16 ya ki lain ki badai bad ki bayhab ki bahab itu jaka sipai la ki ben kan ria no bat ki bahab si jaka kum syato sunapani ki jaka ki bajenjar krang ba la ka diplat kadu ki lain cak itu ki jaka kamot ki nong lisna ki sup lisna ndri menta khat steng mit pin lisna tam kalong ka bom la long te na kaliang jongi tingi sngo ba ka department ka di ben sim kya mardot yakini ki jing dawa ki jongi kumangina ai de ka memorandum ya minister in charge but minister in charge waktu kusni ya don nang finance secretary lu la sim dak nomor phone jongi ba wong tong in sai inspection lang in sa phone ya fi la tang inspection ndri hadu menta kata ka inspection do kapat poi sei ru te la jano sa kuntu meni tengi kum kaseng ni pengor ni pikir ni skutu ba yo kaja sekali ki pa hadian abut te ka kan ora ka jing mansau ka jing ja ka sosi yim kwa tengi pensngau rung ba katnat
lomba kan ni sengi ka person da sengi ba tas department ka di bencim kia mardor halor jo kini jing dawa kalian berenam ke bangi lah pak siapa serkar jung ba kena kerja wat mulai jadi kendo yo Apa ini dia pilai golden yang kayak senjam pelasan em pat de jiru ya kamar li ba kila le ta kamot ni la ui kisnong kiri tu ki pat ba ki ba wot ki ba ong ni ta kamot kila pun kila kila wan ben inspect ki po si kini kai mereka dah duk mentar empat ni de menen dah jano tu ka jing tenra yu tu pos te dem tring ta ni skong tu ba chua ba kamja ki bos fi dem dok menem li tu ngai pi kadi ka cakap ke biak ki pomot ki nak school artli ki school ki den tu ajan Rahul child bat ka dinil na persara kemudian kelung dia lama kini pa ngah pos na siliang batera ka kali dari katrok ni soto ka venue de kali de katera ha tu pos do bilar taro ta kada ko ni kamun mengi mentangi wan ni penso sosokar ni dawa mardor baka di pentrikam no ikini jindawa juni kemudian ben inspect no ya baro ki pos ki ba miti kira kan baka rumara tinggal di kursi coba di minister apa ide begini transform ini perkenal untuk jenjang saudara kecil ini perkenal yang jenjang tipe menderti di nila ada pentujur ba ya kita transformasi di benda kir di benda yuk ki jaka bagian aman minta tang bakin pilayo ke jaka kisna transforma ndrei kasusah tang jing dan transforma kata kajing ada apa deh nak minta ki nong senong ki ba don senong atau ka jaka kamdon tu long ya kata apa dong sampai kini kita transformar ki ba 4 tier sakir no dia mentang we bengila gila dawa apa dia mentang kemang ini ni mai por yak sakar ni mong ni ai por episteo artio ni sinat na deyem arna ni laan ke kasong angin ka ni na sutu ba ano ko por kaya babyang ada kim penur long benle kata ka inspection ko ong menel da ki duna brio na kaliang jo ki dekat jo ki isu ni inspection ni nomor kinong 3 jo ka department ki yo da ketulok ringi ke ngin kwa IPM ni ni not asing something carbon kam nomor ka no thamai ka jurisdiction jo no thamai ka he na du la palang mong rei umpling schedule like go man ting do he thang ni na ben ni not sni ni compare ni tang la dan ban yo pa dia ka jing singa ya ki no sok snong jo ka snong ka ni